Stari akumulatori, stare televizije, stari špakeri, stare mašine. Stari bojleri. Viđaj onog cigana šta radi ovi ore. Ma može i boce. Pa vidi, ima njava od istenu bocu. Evo još jedna. Alo. Cigane. Reci, brate. Evo. Za tebe isto dvije boce, jedna. Ako ti se sviđao. Koliko ćeš mi dati za njih? Ja ti para nemam, Kako ti imaš para? a imam bakar. Aj, evo ti. Uzmi boce i uzmi, evo ti 10 kuna i sad se miče od mene. A hvala, brate. Bog te blagoslovio. Sutradan? Stari špakeri, stare veš mašine, stare perinice, Daj me jučer zajeba. stari Za dvije boce 10 kuna. akumulatori, Ovi cigan tamo. aluminija, Znaš šta? bakar, A mi njega kože uzeti. boce, To će je stare pribiti. veš mašine, stare perilice, stari Hoćemo, špakeri, Ajde. stari akumulatori, gotovo. Stari, Alo, cigane! gdje si, brate? Ej, pa što je bilo, brate? Aj, Rufura, tiš nazad na sjever tvoj. Kakav sjever, to je Torcida. Jebem ti. Ja imam 4 braće i 3 sestre. 3 braće međusobno braku s moje 3 sestre, a ovaj 4. najstariji brat, to mi je babu. A kevu smo prodali, a babo mi je 8. razred. Ovo ti bila jako loša ideja. Gospod moja.